أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tekelezo ya salamu za hangu naambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njako jaban ili ntowe aya ya uhadaya wanadamu. Njako jaban ili nambe hadisi za mitume ili wanadamu mrajo uhadaya wa binadamu. Shatika hujabanu ntekeleze makalima ikao ya lawa ya zunguli yao harumwenti ya hatu yesa garumishi hao. Shahaswa domji wa hangu mimi na Azali wa mesufishe. Ikao wamina wakati mwinji njashinda utengele ya harumwaze mimbarizini ima usikwalelo unu izo ndizo mwanadamu yakao hamba ikao kamruho shiandongo hao nondongo mrungu sano yazizie hehanywa yazizie holime yazizie he akili avenge zerongo ikao zitsambali ya usikwalelo usiku juma tarehi 2 ya mwezi wa Juin zitsambali ya harumwe engazija hasando harumwe misihiri ya juma. Abenge mimi usikwalelo unu njaka ujandongoze mji, njaka ujandongoze bavu, shatika ujandongoze mjini hatu mimi na Azaliwa heze nongowe kao zijiri nga zijiri harumwe eti. Yene vano go yakonimi sabanlelo. Tenani ya bendo haukaya babo mundu wambo Azali ikawo harengenti ya hatu hegodishamvu babo mundu wambo Azali hamba ngurisisho wana ngurisisho famii ufaume Mwenyezi Mungu yatumnikawo ufaume yaturisi ni mbaba hahe ni kokwa hahe zenongo izo ntipia kabati mbandu ikawo hairisi homju ho hatu hoju haro nenti hatu wakawandu wakawafaume wakawandu wakana ziteya wakawandu wakana arudhi wakawandu hata yeye Azali denele gozibila hahe ni mafujaru wa mzingiza nswami nukondo onga una hata wakati baka mahala hadamba boboni nswami nukahata ngene pande cha arudhi boboni. Amengo chinde mdu wataba ukalelo mdu wakana ufaume haunge na yezi haungurisi showana izo nongo ikawo karichusa halijujue. Shatika ujabanu mimi meswefeshe ikawo chilawe Dzahani II harumwe tsandaya yonenti ya hatu yonenti na Azaliwa yonenti na mbishiha abengenga na buhemba biyo wala watarifa lelo usiku wa juma ikawo nga wandu wa wala wa degre atola ni Azali yontu tanjuwe harumwenche za kingazija kwa watafasirio ka aliswalihi ye hutuba hakahu fasiri shingazija wala wamba shiarabu izo mtuta shandwambe mbabe ya hangu na tinabuga nimwabioni bwangazija hasada nitsandaya haina mndu nendende amrishe yabo yalawa. Basi mimi zanongo zanibia haba nusi kwa lilo unu na ibu wa hatu mfome wa hatu sheha wa hatu sedali wa Sedi Hamid bin Sedi Ahmed Maulana abanga mfame kusudi ili ni mfunguwe le dina lahai wande mfome wa hatu wande naibu wa hatu wande kadhil kudha wa hatu wande shehi wa hatu haufami haunasaba uonde de hatibu wa hatu haufami ikawo uwa yenya hatibu hoza uyani sedali wa Sedi Hamid tishia kalima ikawo halitekeza leosu kwa juma yadamba hokaya Azali mbujo kao kinshi Azali yaje Dzahani basi ngalgo faransi nge Azali ya Azali yemru ya tola mji
Azali yemru yenda majihoni ya roho riho yenda haruma mashuhulia ya roho gungu ewongu jomjina ajavo avo yonkode joka ujazahani abenge siondu wa zahani haswanda mimi mesiwe fashion za banu ukaya Azali kana ujazahani katuhuja na ibu wa mji shefu wa mji sharifu wa mji kavi wa mji zeno ngozo nchipia pia za mitukufu Mwenyezi Mungu ya unikazo ngo subuti mungu ya subuti ya jabaha ya jadi teno kaya harido ronga mpaka ena mrujo ronga eni mrujo tujoronga charabu abwe swala ke jaji abwe tubaka jaji ewo ndo subuti umrenge abasa inuda mbao kaya udora salamu mbao kangu mchini atu daho kajaho utaka na uta wala kana paro uta na tena ngalizo mwabia unyondo watano kaya mruna subuti yantiyan kodo atiyan kodo hamadigo mana yo kodo bakajajo kajaje tsani tena ngani mwambia nukaya namduna subuti ya hezela futhi hamumji watsani ya pare Azali ya jeho ya jauna zamkotoki omji wo hatu sontipia entiyo ya hatu si mongo ni muwaru wa sambali ya mwe aru ritota yari Azali ende ari minyeze juma ya minyeze swala abenge yone mbano ngona kawitekeza banu osikwa lelo ili batijoka mashakili ili zerongo hamasilaha ili wanua wakubaliana ili njako jabanu njenfumbwe mji haunti shanga nifumbwe mbabe ya hangu mimi ukaya le kalima mimi ikawa tilishia litekelezwa ni Sedali wa Said Hamid bin Said Ahmed Maulana wonya hatibu uhapoza uyani tayari awende mrusubuti ujomilo kaya gabajo fujari Manoti Purazida wansi lo fujari la hensi idombo kangu tutahani ajaja fayindi asali tumanda ho ati subuti wala katika mjo subuti hahimi ambao kaya barikonsori linde maudu hawetuma banuka bajakato adati shamtu ambezo neishi ya lelo za tekelezi wa hamonsira juma wa Dzahani II zonongo za hangwa abenge simongo nukaya Azali kajaja kana paro rondo ae Dzahani II abenge na jomba joko redea gajohone sanoka wa mjiwo hatu sonti pia ena mnukuso juhaji kaza ambaye Dzahani yola nauna shawo sukondo mvo uono kaya Azali kajaja hakombi ya kantia ili ya te faraka ya farikisha miji ya farikisha malaho ya farikisha yanti yodi yomrongo mnyemzi abenga mtu tuwoshe tani mariji hamadiyo na makufari hamada wao kwa nasubu kwa mduka ukawatereka mduka watia mjini kwa tuamba harumansi na kia iho nende dea dosala ndea ule ujuma ya hahe hauya ule msiri wa hahe ekakonza doteza no hutubu za hahe no kufanya hutubu za hahe amba itino na sharabu ewa mdu tujua atalifu ya kipande wa Azali we dawena belu tindili wao na msaidie ino ndumdo kenchi mdambiloka Gamato mrongoza mtu ahwele mrongoza ya Mwenyezi Mungu mabileza Mwenyezi Mungu kaya mwanadamu kajao mrongoza sharabu mshigilanda ho Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yole ndongo na kaumimi nitekeleze banu njako jabanu raha babina wakati mwingi njajishinda na jitekeleza banu shanga joru jebanu wakati ya saya shanchwa kwa utene njeni nabemba biyo kambu ya ondoe kwa visama za wanrulaha abengeze nongo za tekeleziwa nesho mfome wa hatu na watu mbinzire jei ni hatibu wa hatu sharifu wa hatu ya jitekeleza lelo haruma ye mimbari Dzahani karijazisha waraka nazi kubali na chenanga nimwambia onukaya mtikiri eni joka wanzo rijweze lugori rijwe najisi na tohara na rambe shinga zija emrajorambie uswali zenguze da hosira muzonga bizontanu le umrajarambe okazo hamsa au umrajarambe okazo zo sita chana rambe shinga jerjo helewa mtikiri mhadala Bazo nizo abafanya yala wabaharuma ye wambushu abanganzo njia hamwe manya hatibu hamweze hutuba ya njia rilanganya izo tinzo yamba Faransa haukazo nungu ya jawani ya jamba ya Faransa hajamba ya Faransa ukaya ya opozisi mimi ntina hajanema ore bo makro shawalona hajanema ore de opozisio Hulota hemana kufanya zira Yambe hoka wano hajanema Yili opozisio ya Faransa Ya jambe hoka ya Ayubanu wanu Ili ya humnikaya yaji Ya simame Agunda ho Ewa mrungu waboni Yanga wina nukwendi
ngodo ko timendi yuhuka wafaume wala bakaseni Muhammad Sheikh baka Prince Ibrahima baka Madabdala wakana yezi akana arudhi akana fulasi akana faume wonti pia kama timri yarisisha mwana ewo wambo hata ipandisha boboni abo hapo boboni wende utobe hoka korogetia tu unika mwana do da hu harwensi yoti mahususi na mwana mwangaleze tarehe za nchi hiyo asalindo umranga taboboni sona hata ipandisha arudhi boboni wende toko jojo udone gemcha to me kwangoro chitofo mda uloda ho shabaneti ya hatu ya magonzi wakomori nyinyi magonzi hakanyichonyamiza shaka mchuisele kamchu namba tare hicho kamchipyaga mwechelao mkanga mwechelao ala kuli hali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.